Pesawat pembom Rusia menghancurkan markas sementara prajurit Ukraina di arah Artyomovskoye Bakhmut, Rozhdolovka. Pasukan Dirgantara Rusia dengan bom FAB-500 melikuidasi gudang senjata dan markas temporer musuh, tidak ada tersisa, demikian keterangan videonya. Sementara itu di arah Donetsk Selatan, kelompok pasukan Vostok Rusia menetralkan Brigade Pertama Garda Nasional Ukraina, Brigade Pertahanan Darat ke-127 di wilayah pemukiman Urozhainoye dan Rovnopol di Republik Rakyat Donetsk. Serangan formasi Brigade Mekanik ke-72 Angkatan Bersenjata Ukraina dihalau di daerah Desa Vladimirovka, Republik Rakyat Donetsk. Musuh kehilangan hingga 130 personel militer, 4 kendaraan, sebuah howitzer D-20, dan stasiun peperangan elektronik Bukovel-8, demikian pernyataan resmi Kementerian Pertahanan Rusia 17 Maret. На Южнодонецком направлении активными действиями подразделений группировки войск «Восток» улучшено положение по переднему краю, нанесено поражение живой силе и технике 1-й бригады оперативного назначения, 127-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Урожайного и Равнополя. Отражена атака формирований 72-й механизированной бригады в районе Владимировки. Противник потерял до 130 военнослужащих, 4 автомобиля, гаубицу Д-20, станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель». Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 17 Maret, melansir Rusia kehilangan total 430.740 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.160 korban yang diderita pasukan Rusia dalam sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, Rusia juga kehilangan 6.790 tank, 12.997 kendaraan tempur lapis baja, 14.073 kendaraan dan tangki bahan bakar, 10.634 sistem artileri, 1.017 sistem peluncuran roket ganda, 720 sistem pertahanan udara, 347 pesawat terbang, 325 helikopter, 8.272 drone, 26 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Konflik Rusia-Ukraina memasuki tahun ketiga belum ada tanda-tanda perdamaian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.